بله شب باش تماشاوان هيجا بخلك كيرد بنا بنشانة شاهد عيان على غزو عفرين يعني چاودير لسر او ايريشا هوفانه ياقول عفريني تشيبو ته بيستي مهاية كيده سالا 2018 ده ميوانه من باريزر رشيد شعبان جعفرينية و او اندامي بوليتيك بيرو يا بارتيا الوحدة ريزو السلاف ما مسته سرچاوا ما مستا وك ام زانوك انا مجوجي سروشا عفرين دبرن داگیر کرنا تركي و كردل خورن و جي اوبوزيسيونا سوري ديه ايرو تميواني منه سر چعبان هاتيه و از نابێژم دلێ مە بووە ڕێیش بەرگۆ چ عفرین چ دربێسیە چ گوندێ من یەک پەرچەیە ئەگەر گۆ پەرچاک ژمە هەڕە وەک دەبێژە ژلاش هەڕە لاش هەموو دێشە عفرینجی تمی ئەس دبێم دەرگەها خەونا کوردیە عفرین ڤەنەگەڕە دۆزا کوردی ناڕە سەری سلاڤ و ڕێز شتاڕ دیسا سرچاوا مامۆستا دخوازم بەری ئەڤ ئێریشا هۆڤانە لەسەر عفرینێ ڕەوشاوێ چلۆ بوو ئەزانم گۆ تۆ باراند بوو خوەزی تولۆ بە کورتایی ژمەر لەسەر ڕەوشا عفرینێ بەری ئەو وێ ئێریشێتە بە ئاخر سپاس کاک دەستپێکێ ڕێز و سلااف ji vinîvanê te beşdara rêz û silav ji xelkê me li Efrînê miletê me berxwe dide rojane xwe heroj derbas dike û tehmûl dike ji va xelkê hovane ev hêziyê di hovane ê radîkal ê şev û roj zextê çê dike ser miletê me û tev wê jî tehmûl dike û berxa dide hêviyê qet nake rêz û silav ji xelkê me şehbara ew ê dibin konara di va sermê jiyan dike û bi hêviyê û demek nizîk da û mîtê xwe qet nake givegere malê xwe rihme ji pekrawanê me re ew ê canê xwe kirine fêde ji bo axa Efrînê û saxî ji birîndarê me re pir kes hene lingê wan tinene destê wan tinene birîndarin di va şerî da û îro jî wek tewqîta îro berî vê 4 sala hêrîş ser Efrînê bûye îro dîsa hêrîş çêbû xelkê me sîfîl şehîd jî ketin rihme li wan be û sersaxî ji xidanê wan re be û birîndar jî saxî bin ji wan re yani bi rastî mamoste hêrîşa Efrînê bîstî meyekê 2018 îro rojek reş e û naskirî cem kirda ê bimîne di dîrokê da li zakira kirdata ji bîr ve nabe ber hev hêrîşê çêbûye ti carê ji bîr nabe lê hema berî wê ji ber ev hêrîşa çêbûye ev heleqa dawiye bê ji şerê Efrînê re berî hêrişê Efrîn di çi halî de bî çi rewşa xwe çi bû yani dibe me re vê nas bike Efrîn di 2012 da piştî hev hêzê di hovane hevê radîkalî hêrîşî ezaz kirin 2012 were bîra we navlê kirin meqberet dibabet fî ezaz evê û hêrîşî dartezê kirin hew jî başûrê Efrînê ye yani hemû derdorê Efrînê hêrîşê kirine vê hêzinê di hovane di wê hêngê da vê hêzna taban eva dibin ew ê daye yani ev îxwan Mislimîn serkîşiya wan dikin lê navê di wan pir ne wê hêngê hîn Cebhe Nesra û Daeş hîn tev hev dibîn yani gî bi hev rabîn û sêrete jî dewleta Tirk e hew serkîşiya wan dike yani destpêkê xastin nama bîştine ji miletê me Efrîn re xastin li Efrîn tevleviyê çêkin serberdayiyê çêkin xastin miletê me Efrîn bikin tev silahê daxilina milet yani eskeretil mujtema xastin Efrîn jî wek ezaz wek dere bikin lê
ملتي ما عفرين تيكي آجا خابي اف تفگرا می سیاسی لعفرین کانی بیخوا بريفا ببربا کانی بیخوا بپارستا يعني بكم زيادة كانی بي عفرين بپارستا وك عزاز و دارت از جیرانه خانه با اف ريفا چه بي خواهی داره کرن آواکیش آرامی دعفرین ده بي خلکه سوریه بسر و بر پرانی وان جه حلب هبین جه شام هبین جه حمسه جه درعه هبین هاتی بین عفرین جیان دکرن جه بر آرامی تده بي اف آرامی العفرین اف روشه آباری خلق الماله خوابی الکاره خوابی اف تون رنگا خاشه دولتات ترکان آورد خواستم بحر هوی بحرمین جبر ودا 2012 شوندا عفرین دور پیچ بی یعنی هند یالی عزاز دا یالی روجلات و انجی یالی باشور دا دارت عزه و عتمه براده بجن و هر روز هیرش لسر عفرینی هبی هر روز بومبا باران هبی به هر هاوی حیا گشتن 2018 پشتی دولتا ترک و فهزنید هوف دیتن چاره ندیتن تفیریشید خواه بومبا کرنه خواه دولتا ترک بری وی بدمه که یعنی هر هاوی محاوله کرد گهریشی عفرینه بکه به نوع دین دیانت به نوع قومیت اني اف كرد توريستن اف كرد خطرن لسر سوريا لسر تركا اف ناحية دبلوماسي ناف دولت دا رولا خالص ناف دیندار دا مسقف دا يعني 9000 جامع و امام سورة فتح خواندن اني بهر قوي تهيئة كنا گهريشي عفرينية بكن وقتی هیریش کرنه 20 می یکا ساعت 4 پشتینی رو به همون سلاحیت خواه یعنی به بالافرا دجور ازمانی را و بسر عرده به هزی خواهی و تف میلیشه ده هزی ده هونه و رادیکال به همون هزان هیریش کرن وقتی اف هیریش چه بیه بری و بدمه که یعنی پر اشارات هبین انه اکی هریشی عفرینه بکی جبر وان پرتش عفرینه خواستن ملتی عفرین قبیل نکر لان اسکری به اکی هریش که چه بویل اما چه آوی بی ممنه دوا قناقه دا بین و استه دا بین چه و اکی هریش بوی یعنی بوا قبحته مباور ندکر بوا هوفاني هيريشي عفرين بكي يعني عفرين ناف مزنه لي عفرين بخا تشوك يعني هرمك جا حلبة يعني 10,000 كيلومتر 10,500 كيلومتر بتشوك يعني ما تجاري باور نذكر اف دولات ابيدان بمنن وفا هوفاني دولتات ترك اندام كده ناتو دا به همون سلاحي ناتو هيريشي سر عفرين كر وخلقه سيفيل بالشاف وروج هيريش هبي عزمان را و عرده را وقتی اف هيريش بيه اف ملتي ما عفرين يعني بسر و بر بپراني اون دنگ ما مستت بردوام بك از به ملسر فيسبوك جي بكري از بوارد آخرم ايتا تبردوام بك كلمات قاختي أبي ريش بيه ملتي ما يعرفين براني وانا بسرو بريخا وأف هزي ما عسكري يبكا ويبكا يعني براستي جاني خاكرن فدا وبهر هاوي خواستن أخا خاب بارزن وملتي ما جي در دورا وان بي خواستن مالت خاب بارزن جندد خا دارد خا يعني وك عربين دفاع عن النفس دفاع عن الوجود خاب بارزن لا مخابن يعني والبرتشع بيجي اني اف بالتجاري بالجاك والسلاحة يعني مرة نكون ببرخا بده هيرمك واك هيرما عفريني
لهمبر دولتك وقت ترك اندامت ناتو دا وجبر ویجی حتی 5 و 8 روزه برخوادان سر و بر ملتم هر هاوی تنه یعنی وقت تبین دوی دمه داجی هنک هبین بتر کار علی کار بین دناف کردادا مقابن یعنی دناف مدا بین دناف ملت دا بین دگوتن ایرو لفلان روزه ایرو الفلان گندی ایرو الفلان داره الفلان داره ورن یعنی ناسکری بین هانا ویرا علی کار بین حیا رو در باز بینم مامۆستا ئەتخوازم ئەز شتە بپرسم وەک یەک ji عەفرینێ وەک یەکی پارێزەر وەک یەکی ڕێزان وەک دەبێت یان عارف یان سیاسی گەلۆ ئەv ێریش لەسەر عەفرینێ ئەگەر سەبەبا وێ چ بوو ولۆ گەلێکی ینی خصوصیاک دان عەفرینێ و ێریشی وێ کردن و خواستن بۆ عەفرین داگیر بکن و کردن ئەگەرێن وێ چ بوون ئەسبابێ وێ چ بوون اسباب بالطيبات عفرين هرما عفرين طيبات منديك خايا يعني روشي وي جواكي روشي وي ابوري روشي وي جغرافي يعني السر وبر لحلبة لباجاري حلبة وقت باريزاري حلبة يكيش حلبة دركتو نفسي خببت تقول ام بري خبتن عفريني عفرين جي سينور وانيزيك جي قابي باب السلامة فا يعني باب السلامة وعفرين جغرافيا عفرين بأفدوايا عفرين يعني نه بس قندي عفرين باجاري عفرين تاني عفرين سينوري خا حيا نزيكي حلب 15 كيلومتر قندي دبين زوق الكبير وباشمير يعني سينوري خا تاني نزيكي حلب 15 كيلومتر و قابي باب السلامة سر سينوري عفرين ملتين عفرين هات ناسكرين دفا قناقه دا اني وقت نه وقت غيري خايا كانه خاب ريفا بفي ام قبل ناكن تجاري ام فكرن بري في 1400 سال ام ريه خبردن عبال خاكن ام قبل ناكن كسي بكوجن يعني ام كشتني قبل ناكن جبر پر خلق سوريا وقت باز دان جبر هيرشي رژیم دهاتن عفرين بجدبين عفرين آرامیتی دا چه بی روشا عبوری پیش کرد عفرين يعني بهر هاوی کانی خوابه پارستا خاره و بربا جبر ویجی دولتا ترک خواست يعني عفرين افره و بریت ده های بروخینه و قناص بك بخلقي را او بخواستن هاف هيزيد هوفانا را اني كرد ملحدن كافرن دجي اسلامن دجي دولتا سورينا اكي سوريا خراب بكن جبر فيجي تركيا بهر هاوي هول دا ريشي عفرين بكي دا كر بكي برد ديما تتبيجي جبر جهه عفرينه ايجو استراتيجي وبخوات تولد بيجي تركاجي اشكري جو اردوغان جوت كو ام ارينا كن جو كريدورك ارهابي تشيبه سرسينوري ما او ما بس تاوان جو كرد نگن اوي في هاوي باشه خوزي تولو جمر ببي فيا دنگ بكل سر او كيليكن بيشي يان دمگرين بيشي ساعتين بيشي جوي ايريشي تل وربو تل نافندا عفرين يبو الباجاري عفرين بو ياد الدورا ويبو تم بله خوزي او ايريش تجمر سر ببيفه وكيكي جوج عفرينه چلو دس بيكر رو شاملت شبو هستي وچبو حيسي وچبو برای نمگوش بری هریش دمک هاته بی ناسکرن هریش که چه بفه اما به چه آوایی نه ناسکری بی من باور ندکر اب واقع حتی هریش چه بفه یعنی دست بی که ساعت 4 بیسته می ساعت 4 پشت نیرو تیرا دست بی کر بلافرا یعنی
عفرين جغرافيا عسكرية يعني وك عربي بيضاوي يعني كروية دايرة بالافر لجهة ندقتيان لعزمانة عفرين بسر وبس سر وبر بيد دايرة يعني دقاري دوت لجندريس دخست دوت لعفرين دخست دتشيل بالبلة دخست للشاران لراجو يعني للدفرة عفرينة ودوت باجير وبفوت طيارة يعني اف 16 في اف 16 في امريكي يعني وب اباتشي افا عزمانه وعرضي رجي بهمو سلاحون يعني تشاكي بالدبابة جي المان بين ليوباردن درون اسرائيلي بين بالدرونه وبالطيران وبالدبابة يعني بهمو سلاحين حلف ناتو بين ملاتي عفرين كما شادكر در دكاتن درفا يعني وقتی ساعت چورا اوتی العفرين خستيه ملاتي عفرين بسر وبر در كات درفا الجادال سر خانيا ليك تماشا دكي كا لكدره چوابيه و خلقه چو بریندار هبین شهید کتن چون بریندار ویناتن مستشفى بشفو دست بيكي وقتی هيريش كريه بريقا خواست ان تشتي بنجهي خاص لجي اوفي خيني لفرنا خيني لجي مستشفى خيني يعني تشتي دنام ملات داغ ملات بي كان برخاب دي لي ملاتي ما تافي ويجي كاني بي برخاب دا كاني بي يعني الناس بكره تركيا تشجي دخازي و اتشتي دنجي يعني وقتی هيك هيريش بكي سينوري خواكر يعني سينوري خواكر معناه خلق باز ده هر تركيا وقت شوا وقتا هيريشي كوباني بيه خلقه برای خودک ترکیه سینور وکر خلق برای خوابه ده هر ترکیه ل ملت من ناس کری بی پیلانا دولتا ترک تکسیج هرما عفرینی تکسیج کرده برای خانه دا سر سینور ترکا بله شخوا او بفتحوا انفال دست بيدكن و بشتاخو بقرآن خوردكن جبو بملتكي بكوجه بله شخوا او نا خودي ناس دكن ونا تشكي ناس دكن ايقول فرناخو و نان بشو الدينه ونهي لملت وآذي بخو وين از نزانم چه ديني وي فيا دمكتا خوشخوا افرسامي تشك وسلاح وكاملت تشلو ذكر هذايا تجمرقو شخوا برسامني دن تقو ملت بريخوا بتركي فنكر افرسامبو ملتي مي كرد بريخوا بكد فتكر قالوا وقتی که هیرش دکر لسر سینور را هیرش دکر اف بالافرا و چاکی وان دبابا هیرشی گنده سر سینور دکرن يعني وقتی که هیرش گندی کی دکر خلقه و گندی محاولة دكر گنده خاطر ببینی حتى دامكي حتى تحمل ببي جبر ناماك اشترهات نامسته الله كاني وانا بي يا بيوندي اشترهات سكني دقاكي مرمي دقاكي باشا شو عم بترني بس دقاكي عم ترني دقاكي ما مستا ما هاد خرافي دقتي بس شو آية القرآن هيد بيجي ومن قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قالوا أفتشتي كرن تركي وبريوي خميني وصدام وحافظ وأذنيك دجمناتا متكن ووان ولاتي ما تاغير كريه جميج دا تشج 1400 سالي تشج بريوي تشج بشتيوي وك تركبرنه بري حفصة سالي هاتنه أبانا سر قرآني وقت أنا ما مستقو خوازن بيجنجو كرد قاولن وخويناوان حلاله تجاري خوينا كسي حلال تنية ونج ما في كسي خوينا كسي حلال بك لدجمن دمينة تم دجمن باش خو از فقرينم أنا أزيل بندا مفاني خوبم إيكو لسر أحمد و
وعاصم أحمد وحسن حامد وديا آرجين سلافوريز جواره والسر فيسبوك يجيكو كومنت كرنه سرچ عبا من قوت فرمو كن درباسي خلق يبن وبرسي خوبكن هون چه بيجن از اللي هيفيا ميباني خوبكن كاك باهات كيبي آنها چه بو ما مستقل كي بيوانتي خود دبه شوا مگو گاواگ پیوندی تليفونك اشتر بيت تشتكلو به دنگيتا درك شارتنا ويا دنگ در زانم ولا مدينة يسر طيران جي يعني من باشه ملت بري خوب آلي باكوري كردستان ياب آلي تركي دي و ندكرن ملت ما ايگوش گندات رفيان جبروي تو بار كارني او ملت بري خوب كل ذكرن بله نمگوت دسپیک هف وقتی هیرش سر گنده سینور دبی هف گنده سر سینور هیرش دور دبی جعزاز سینور حیانی شیه باجاره شیکه حتی حمامه دسپیک خلقی مد گنده خدا دماد مالا خدا دماد حتی دمکی حتی قناخکی حتی کنی تحمل بکرانا او زاروک بین مزن هبین نخاش هبین پیره یعنی حتی 10 روزا 15 روزا مال خدا دمان جبر ایریش دکرن لی نکن در باز ناف بوانا در باز ندبین یا در باز سر گند دبین یا لیکی دبین ایواره جی در دکتن حیا مهکه و تقریبا حیا مهکه و رجبی ام ملاته ما چه دکه جگندی کی داد گنده کلاکی جگندی کی داد گنده کلاکی جبر باوریا وانا اني دغوت اماج گنده خو در ناکبن اما ولگرن یا ما جار نج گنده خو در دکتن دمک دچی روج دروج تکر خلق ولگاری مال و خلق مال خود اجتماع یعنی پر کسی گند مال خود اجتماع خواستن اکانی یعنی جبر آلیکار بانج به شروان را یعنی خارنه وان با حتیش تجوان با تا خواستن ور آلیکار بین جبر رکا زانن روشا ور زانن یعنی کانین ایک چی کانی آلیکار با دمان دا گنده خدا خواستن جغرافیا یعنی عفرینی چایه یعنی کانین خواب پارستانه دا ناو گنده خدا بله باشه تماشاوان ایگو پرسات کن از پرسی و بعد نویسین حسن محمود وان پرسات نویسان باشی از میوانی خوربیجم بله ما مستا برسك مي دن هي قالوا نج اف سوباها تركي بايانج جيشها تركي با اف تيرورستين الجيش الوطني السوري اف ارهابيه الجيش الوطني السوري قالوا كاريبون اريشي عفرينه بكن ويداغير بكن يعني تجربه زيدي سالك هبو لما كنت 2012 دا خد تجربه كرن لعفريني بهر هاوي وبهر دچل روجولاتا وچل باشور يعني هري باشور بهر هاوي محاولة كرن هيريش كرن بومبا باران كرن لتجاري نكاني بين سينور در باز كرانا جبر عفرين يعني بتشوك قندما جيب هفدوانا ملات جيب هفدوايا يعني ملات سيرو بر كاني بر خوا دفاع بكرا وقلناش بالافرا با نج طيران با ديسا تركش نكون در بازمانا لا مخابن اف سلاحني بيشكتي اف طيران فهشت يعني كان من در بازمن نج طيران با ديسا نكون در بازمان جبر وك يعني للتاكيد سيروجان يعني ماكو سيروجان ولا جندك نيكوني ببرانو سبي تيري بومبا باران دكر اف تقدار دكات ناف جندا بإيفارة دجيج ناف دار دخستن هيريش دكر ناف دار دخستن بر جند ناف جان حرش شروانا ملت خواد شارت ناف إيفارة وقت جانا دا إيفارة هيريش دكرن يعني ناس يعني وقت دبي ناس كربي برچاف بي يعني ليه مخابن تفوي اف دولتات ترك اف سلاحي بيشكاتي بهمو سلاحان هيريش دكر كوني در بازما ديمك جو نج فروكا با تركي بله بخوا كاريبو
عفرین نکات درباره دبقل نبهسانی بهسانی. بله باشه پنجی و حشت روژا شروان کرد و ملت برخوادان کرن گلو اف شروانا هیزا خوش کد استندن یان آلیکاری جوانش کد هات او بخوا دور پیچگیری بون یان بريجي هيزا وان جباوريا وانتي يعني هباوريا وان جبر ملتي خوا وجبر اخا خوا وجبر دارد زيتونيا با جبر دارد حرش دارد العفريني انا هيزا خاج وان دبرن وهيزا خاج ملتي خوا دبرن يعني وقتي شروانك الشر دابي وقتي ديت ملتي خال دور ويا نزيك ويا دو بارزه وی حمایت دکه یعنی به هر هاوی یعنی وقتی بریندار با وقتی تشتک لازمه گنده با ور عالی کار بی هیزا خاج و دبر وجبر وجی یعنی گشتی بی و باوریه یا ای بر و یعنی کانه بپارزه یا جی خاش شهید بده وجبر وجی ولو درشکر حیا دمکی بله دیسا از بیجم اف شروانانا سلاو ریز جوان ره برخوادان کرن پنجی و حشت روژا ته بری اسپرسی بکم پرسک بچوک بکم ته روژا چنداج عفرینه درکت پشتی ایریشه وقتی يعمل عفرينة حياة رجية داوية يعني حياة بينجو و سي روج بينجو چار روجان حياة العفرينة نما دور عفرينة هات دور بيج كرن يعني وقتی عفرين ملات جد عفرين دابي هات دور بيج كرن محلات هات نگرتن فرنان نمان ريفبري نما و هذه هيزا هوفانا گشتن نزیکی عفرین در دوره عفرین یعنی گشتن نزیکی عفرین و وقتی ما دید یعنی مجالی برخدای نما و اف شروان جی و هنگه هنگ جوانا قومه برخوابدن حیا پنج رجا شوندا باشه خیابی وقت ناسکری بی دولت کتنی یعنی روسیا بی امریکی بین ام نزانن یعنی ام نه عسکری بین ام نه نافذی عسکری دابین من نزانید چه تشتی عسکری چه بی لی اما حیا پنج روزان مدید ارتخ برخدان نما یعنی نکن ارتخ یعنی نکن تکاری بکن بعدی پشتی پنج رو خلق درکت ام کی باور درکتن و هر یک بتناکی درکت پنجی و پنج روژا تما از جی بیجم پنجی و حشت روژا و اف شروانانا و ملت جی برخوادان کرن لدورا عفرینه بگشتی ليه؟ برای پشتی سه روزان و فتره خلق درکت و پر کسی شروان جابین یعنی کسی مدنی جابین جک را کربین و هم در ناکفن حیات داوی کلانی عفرینه شهید کردن یعنی بر خواه دفاع کردن و پرک شهید کردن ناس کردن یعنی ان صورت ناوی دوانا باشه اف برخوادانا هاني اف برخوادانا خرت اگو هرکس ماتمای دما گوچلو هيزك نسوبا هنا جيشه الهمبري جيشك ناتو وبده حزاري كرتي الخورين وي جوي ملتي جغرافيا سوري دنا فوان دبون افقاس برخدان تشيبول دبرا عفرينه لي نافندا عفرينه نافندا باجاري عفرينه زبين مركز مدينه عفرين جبو بين اسكرن نافندا عفرينه مبخوا متقو يبوك لينينغراد نافي كرنسان بطرسبورغ متقول ابدا حرام ويقولوا ببي وشري كولانا ببي متقول تشني قال كي مزن ببي امجيش كما دي شو عفرين شو باجار شو تشتك نما وكتنا هذا ايش بو تشبو افرو خاندنا هانيج نشكاته اگر سبب اوي شي بله ما ام نمگود يعني برياري عسكري ام ند نافدابين لتشتي ما بتشافي خاديه حيا پنج روزان بری بريار ورستاندن يعني بخل كرفين جه عفرینه باجی درکبن یعنی بریار هبی گوتن امه برخوابدن و کوبانیا بکن امه محاوله بکن فیده زمان ببینن وقتی ببینن این امه ببینن شروانا سوز دابی گم ببینن
لی داوی را که چه بی دمابینا روس و دولت ترکا بی چه بی یعنی و هشت خلکی سفی درکوه یعنی داوی دقت پرچه کرن سر عفرینی بالطيران مستشفى آف نما كهرباء نما يعني خيارات نمان خيارات يا عفرين تفدا خرا بوه عرده كوه ملت زرار پر بوه ويا جي لاني هاد دور بيج كرن هاف هيزي وفانا عفرين تفدا دوش باجار دور بيج كرن بس ريكك ما خلق را كانه به در كوه دو دره ده هن بريار استاندن در كوه او وقت ناس كرن جي ان روس دخاته دابين او ايران دخاته دابين عفرين مقابلي غوطه يعني وقتی سروکه کماره سوریه بشار چویه غوطه دوه رجه داجی کتن عفرینه يعني مات ناس کرن غوطه و عفرینه به افدرا کرن بازاره و داوه چی وقتی که ملت نما يعني کسی کانوی بروا بپارزه نما يعني بزحمت بي زرار که پر بوا جبر ویجی گیشت بریاره بله انا تخوازم بيجم روشا عفريني انا ملتي وي كوچبري ملتي مانه روشا وان چي تولو كورتايج مرويش اما مثل یک بخوازه ناس بکه روشا عفرینی چیه دبه وگره بری ریشا عفرینی گوتنه سروک که ترکیه رجب اردوغان طيب اردوغان و برپرسیاره وان چه دو گوتن ده عفرینیه دو گوتن عفرین سدی سوی پینج کردن و عفرین هم که وگرنن جخدیارا هم که آرامیت دا چیکن ایرو تفي ناسكري بعفرين سادي نودو بينج وبيتر كرد بين يعني الجامع العفريني شاش هرم ومركزه وحفت تقند وتباجا نكرت نبين يعني تركيا دبي برخا اني جرك عفريني كردات دا قربكي دبي ديروكا كردات عفرين دا نيلبي لاني تشتري عفرين دا بفا 4 سال نادا تغییری دموگرافی چه بیه نزدیکا 500,000 اف کسنه مستوطن نکردن عفرین 500,000 انسان آتین کردن عفرین دارا قد کن دارا یعنی گورستان خراد کن هر تشکی گریدای به دیروکه عفرین و خراد کن و تفي ويجي خلكي له دار ماي حرو قرتينه يا دبن حبسه يا فديه جوان دستينن زختي سروان چاند كن قبازن هاف هيزيد هو وانا هاف توريست لعفرين ينها خلكي بزوره دبن جامعه بزوره دبن قرآن ناس حفظ كان بزوره دبن بی کاراش خارا دکن چه نابه ای کرد کارا یعنی مستحتش خارا بکی یا لی دخن یا تشتی وان دبن یعنی به هر هاوی دخته چه دکن سر کسیل کرد نال عفینه ماله خواب بردن و بازدن گش کشتنه به گش گرتنه به جفدیه به هر هاوی دخته چه دکن و تفی ویجی کسن هنه پرانی و ای کسی رو داره دانه بر چاوی خواه یا مرنه وان یا ماندنه خواه ناو آخواه خواه ناو عرده خواه دبه هم داره خواه برنادن ماله خواه برنادن لی همان ها کرد عفرین بلنگاز روشوان پر خرابه بن دسته ترکیه هر هاوی هاول ده ببه بشک جد ترکیه يعني سازی ترکی رو داره يعني جيشي ترکی رو جامعات خواندن زمانه ترکی كيملك ناس نامه دخوازه به عربی و ترکیه یعنی دخوازه به هر هاوی
تشتي تركا سر وانا فرض بكي نه نسبه کردات دا پر کم مایه یعنی تکانه به سدی 25 هی تنه تفی برای سدی نوت پین دکت وی یعنی خواسته که ترکا دخواست سیاستا وان رسم کردی نه بجتینی او راسته جو کوچبرین ما ایگو جعفرینه چون حلبه والورد درن سر دلوانيا خدي او تركي وكرتيل خورين وي او اني قريش ناهلن جو ترميوان بين وشارتن الجورستانين عفرينه نها حلبة توري عفرينه ريتنا يعني نمرو نا انسانه ساق وناجي يعني ناجي مري كان وارن تجاري تنانا ان ريقته ريتنا حلبة بعد شيرن لحلبة بتشيرن بله هي فين جوروك ايه شعبا بعد شيرن ايه حلبة الحلبة ايه شعبا جي و ايه الحلبة بيفين روكي جول ايه دمري دلوانيا خدي الوانبه جوروكي الجورستاني خو بين وشارتن و اف تو بارانا جول سر عفرينه تشيد بيجي انا هگر ايجو تين كشتن دي تو بارانه ده جوج ملتي عفرينه بن تش كرد و تش او هناك عربي إيه هناك ده عفرينه ده هبون افانات تاني دلوانيا خدي الوانبه جو ملتي ما بن خدي خاكيبن اتخازم ببرسم هيفين عفرينيا تشيه وكرد ببور جواز بهم هيفين عفرينيا اجبرجو ام سر تايبت روشا عفرينه بيجي هيفيا عفرينيا وهيفيا ما از لا ويدر بيسيه يعني جزيره وكهبن خدي بدلازانه لهر يكي كرد ولا برست تخازه عفرين وقره وكيف به وشابه وك مجو عفرين درجها خونا كرديه لأتخازم تايبت جو جوا مرجكي عفريني تبيجي هيفيا عفرين ياتشي تجمرولو بكرداي بيجي وشتي خواستنش كردي بله ما مستا دسبك وقتا تا قلتي چاو بر خودان يعني وقتا ما قلتي خلج گند کی درد کد شو گنده کلاکی جبر هیوی او بی روزی که پیش دواره مالی خواه گنده خواه وقتی خلکی مج عفرین درکتیه برای خدای شهبا پرانی وانا یعنی بلکیم ای گند واره عفرین دینه مالی دوان ناسکریه پرانی وان یعنی خانی خواه گی ایت حدیث یعنی ولید خانه مزرعید خانه یعنی خانی خواه نه ایت کونه پرانید خواه و بلکی پرگ جوانا حوشی خواجد حلبی هنه تفویه الشهبا رونشتنه الشهبا مانه دوه هیویه دانه گروجی که پیش دوارن عفرین عفرین و نزیک بفن هیامه گنده بایه و تمید بر بجناوی بیل بیناوی بیل کانه به روش که پیش دا وگر عفرینی جبر ویجی هیوی بلندن و تکلی هنه حروج تکلی هنه و ملتی عفرین جی روش روی بخاطر رولا قابلیزه للشهباء تشالاكي هنا اف تشتي هنا العفرين اف تشتي بنتين بين بيشكرن ما في مروفان حروش ناسكرية ددن خلقي دخازن خلق بيدن كي يعني ورن توثيق كرن دكما بفن جبر هيفي خابلن ومتي خاقد ناكن وهف خلقي شهباجي بشاف رود خابته كانه به روزی که پیش دا وگر عفینه جبر ویجی کلو درد ترکا و اینه مشکلات خواهی مزن گچو کانه به کردا شهبا درخینه چاواج عفرین درخست ج شهباجی درخینه هف دخته لسر ترکیه لسر ائتلافه للجيش الحر کانه به واد دخته جی دور بکه گبه والله خلق وگر مالخا لك خلق بعد جاري ماله خاشي وان دكان حبسه وفيديو جوان دستيني بهر هوي دختر وان دكي خلق اللي عارفين هاي نكون بارزن انا او دخازن باواكي
اف كتله بشري شهبه هاي دخزي لابد بفرتيني وبلا بكي ببي خلاص فردي يعني مهرب فردي حكز بخو هر جيكي خو بعشي لا ملت جشتي فو باوري دبي بهاف رابن دبي بهر هاوي بهفدرا آلی کاربن کانبن بر موافق خوا دفاع بکن و چتي خواستن شتفقرا كرديش بو عفرينه نتني عفرين وغريسبي وسريكانيه جي لا ايرول سر عفرين هم داخل تفقرا كردي تشتي خواستن هما بكيماني يعني وره قوتن اني عفرين داگر كره عفرين نا آرامیه يعني بس اف قوتن وره کرن ام لخاف وگرن اف خلقه اف کسی دو گوت اني عفرين ام كي رزقار بكن اف كسي دو گوت فصائلين ما عسكري هنا ام دارن عفرين رزقار بكن ام دخوازن لخاف وگرن عجب قالوا عفرين رزقار بي كات آرامية لنا آرامي تدايا بس اول ناس كرن بس بوجدان بن يعني دسته قدين سر دميري خوا كا مع عفرين رزقار كر چاوا رزقار بي بري رزقار بي چاوا بي و پشتي رزقار بي چاوا بي وقتا عفرين ملتي عفرين مالا خوا لداره خوا لواره خوا لكار شغله خوا عفرين چاوا بي روشوان نهار روشوان چيه يعني همه تنه مرا ويل خوا وگره يعني اف تفگرا سياسية حزبية انسانة چه دبي ملابه بس لخوا وگره يعني اف گوتنه کرنه گوتنه اف ريفبالي خربه به وقلبي ام رزقار بكن دبيك تركي اف ائتلاف وره جيش الحر وره آرامي تدا چه عجبه قالوا تشبي لنبي بس ام في يعني في بكن يعني بس حقيقة ام بيجن امنا دراوة لخابكن ونا الملاتي خابكن عفريني دبي جزيرة دبي كوبانيا دبي ما مستف فلاكته يان مصيبته گو گاواگ مره بيجي بس برا كرد بيجن تفقرا كردي گو اف داگير كرن مخابن سجاري مخابن قولوا اف دوزا مبه اجتفقرا كردي يعني قرك تزانم اجي زانم قالوا ام حمود دست بدست ام وان داگير كرا درخن بچرنگي به خوياي پرچبونا ما هشتيه ام دا كبن آسته قلكي نباش ولاواز حيا قوام دويجن كردنو كامل هفدو بكن كوانا داگير كرن وانا محتلن تبيت قانون يده سوري هين دولتك ودولتك دن كتيه هند رئيسينوري ويده مك احتلال يعني نقرك دوتيد باخرن شقت باريزر اجي باريزرم افانا نئي باريزر جي ناستكن هركز بيها وي ناستك لمخابن خويا روحما قلكي نباشه از اسلاف وبرسين تماشابانا اشترى بيجم ريداناته سرچاوا احمد وعاصم احمد وحسن حامد وديا ارجين وحسن محمود ومحي الدين نعمان ونزير منلا ولقمان العلي وسربست محمد ودمر يجي برسيوانجي هنا بيشي شو ما مستمحدين سر فيسبوك برسكربو الفردريجه جوز بيبيم تجيب زي انا برسم برسك هي دبيجه حسن محمود دبيز بيبي مي قلت جميفاني خو ببرسه اف هيزا تركي وكورتيل خورين وي وانجي جاني خدان يا ناخ وقت بي خسارت نابان تنبو في برسيتك دسبيك خساراتي وان بربين يعني از هونن بيرا حسن محمود انا في حسن محمود بلي لجامع اللي هرمك هي لدفرا راجو فيراد بين ناحية بلي فيراد بيجين كافري كار خلكي ما يور عفرين ناستكي كافري كار كافر يعني حجر الأخرس ناس كريا كافري كار دو دردا ملحمي تشيبيا بكي دي ديروكي تركودا تشينبيا جبار حرش برمازنه
و جاكي مازنه عمل سر سنري تركاي اشتراجو سر أفا راش أفا بات نحن أسود باتماني فراد بيجن لحمامه أوجي سر سنوره قوالي بيروا رجب طيب رجب أردوغان بخاقود ما تشبكم وقتی جبن عرضه درد کردن یعنی براستی شروان جبن عرضه درد کردن و الهمبر وان ساکنین و زرار پر بیوانا زرار پر بی گیشتی بی حد کی ترکا اف ميليشياتنا لسر سينور ري فادا كرن جبر سينور هيا سينور فادا كر و دوي سينور دقرت يعني هنا هارن يا مرن يا ماندن جوارا و يصير جواتنا قرتن بركة خا تسليم جكر و ملتي ما كسي ما السر سينور خاصة اف كسي گنده سر سينور وان بچاوه خادن دين چاوه زرار بان دبي چه بدولتي ترك يعني جارك الجنا خا انزال جوي چيه دكرن و كمين جوارا بي كمين جوارا قرتن إنه حي عسكري أمنان نافذ بين هما وقت شاهد عيان هبين هول دان شو زرار بان بيا. بله. دیش حسن دپرسه دبی جمیبانی خواب بپرس ایگوش عفرینه درکتن وک سویل. قالوا قد خدبون يعني منع دبون قدر كفن حياقو برنا بدن يا نقدر دكتن ايجو اجبر توباران كريني درفيان. عفرين يعني او تنابين تيل تنايا سينوري عفرين تيل تنايا جرا ترى دابا زمن عرضه وريفا كريبي هناك خل نوف عرضه دخلتشو يعني فاكريبي نوف عرضه هما وقت ناس كريبي دباجره عفرين ده اساس شابين يد ريكا يعني افري فاكري نوف عفرين رو دورا قد خبي اما مسئله پرا درات نبی حتی وقتی که خب ندیشی اما هنه کمین نخاش بین هنه کمین زاروکی خواب چوک بین هنه کمین تحمل ندکرن يعني حرك بأواكي بي لأما براني ملت حتى داوية ما والناس كده بي وقتي خلج عفين دركتي بسد حزارة بي يعني ناس شغلي ولا سد مريم حزار مريم لهنا كابين دار دكاتن البت إذا خلكيل ورجي سر أساجي هوجي عافين هناك ماري خود دربار ذكرن هناك بخود تشونن إن حرك بتناكي بي أما تبفي ولا كي بارا بدن قد كان هو مسألة تنابي بله لأنه وقت محاربه تهريب دبي تشاو دبي نزل بله نزیر دبیجه دروژن داوید عفرین دور پیچکری بو و گیهاش تهاتن گیهاشتن گو باور کی گو دولت ناونتوی تتفگر ناکن تبي كوغ عفرين كوم كوجي بالتوامي جي تشي باو دبيجي تشما وقت برساق مكرشتا تشما عفرين باجاري وي كت او جي نارينا خد بيجي سلافوريز جيرا لقمان العالي بيشتي سلافا دبيجي برسك دبيجي تشخو مغوت ما برسيجي ما جوجي دبي تشما خلكين عفرينه برنجا كوم جعفرينه دركتن وتيد نمان تشما بقفلا دركتن شخو لقمان مركار بيجي مان اوني هوفانش خو رحم دلوفاني جومان تنبون بلكي ما مسته بسرعت بس آلی کات ناس کرن وقتی خل درکت هاو هات ناس کرن بس پرانی خلکی عفین دامو باجار وقت باجار پرانی خود در نکتن یعنی نه خلق کمو درکت و پرانی خلکی العفرین وگرین گنده خواه یعنی هنه کبین العفرین وقتی خلق برای خدا شبا هنه که جوانا وگرین گنده خواه وهو مجزرة أو كمكوجيا المحمودية تشيبيا أو وينجي أو سيارك بالكامل قد من باباران كرن هو فدقاري مالخا فدقاري قندخا يعني خلق برد عفين دوما خاصة كيش عفيني دركات أنك يعني أنا بقول راو شمان طيبات هبين أو دي ريفابرية دابين عقلي وان هبين يعني كاس يعني إنك كوني تحمل كرة دركات لهما برك خسجي دعفني دما جبر أو بريارية تيستانج عفني دركفن معناه زرار برنابه بل
پشتی خلکه بیست شروان عفرین دردکوین پر کسی دا عفرین داما لی هنگ جی بره درکتبین بری وی هنگ جی و دوا قناقه درکت بله دمر دبي تايبتيك عفريني هبو وينزيق ذكر أو هريما علوية جغرافيا وأف تي بواتيا جو درجها كي جي كردستان عراقي تايبتي وكردستان بقشتي وأف كيشانك يان خطك صورة لجم تركي شو دمر مبيشي جو وان بقوا مجو أزد بيجم تمي عفرين درجها خونا كردي يعني بوابا خونا كردي شبيبي شخوا خونامه نار سری و چه نابه و ترکاجی اشکری گو ام ارينا كن گو كريدورك تيروريست الور چه ببه احمد دبي چه دبي لهلا عفرينه تي خواستنج تفجرها كردي يكيتيا فيني يعني وحدة الإرادة والتصميم دبي للأسف يعني مقابن هردوجي تنه ومحمود عبد الله كولو دبي إيفارا وبخير رئيس السلاف أزي برسا مع مستوى محي الدين نعمان بعربي نفيساندية إنكي دريج نفيساندية أزي بعربي بخوينم بريدانا واج دريج دبي تحياتي لك أستاذ وللزميل الأستاذ رشيد شعبان طالما الهجوم كان متوقع من زمان لماذا لم يتم تجنب العدوان علما كان هناك طروحات بتسليم مناطق مثل الرقة والطبقة ومناطق في الدير بمعنى المقايضة مع المناطق الغير كردية لماذا منذ البداية لم يتوقفوا عن سياسة المجابهة الاستفزازية والمساهمة في خلق المبررات لتركيا ألم يكن هناك اختراق للقرار السياسي وذلك لجر عفرين إلى هذه الكارثة طالما نعرف ليست لدينا إمكانية المجابهة ولم نتلقى أي إشارة من أمريكا أو روسيا للمجابهة لماذا لم يتم التفكير بانسحاب القوات العسكرية إلى خارج عفرين وتسحب الحجة من تركيا حتى نحافظ على بقاء الشعب في عفرين ما هي الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة والإيجابيات في قراراتها في تلك الفترة من جهة نظرك إذا عاد نفس التاريخ كيف تتصور كان يتطلب التصرف حتى نكسب ونتعلم مما حدث وشكرا لكم بله ما مستوقتها دبیم هیرش متوقع بجبر هیرشی ترکیه دسپیکا کریزه سوری دم برچاوی یعنی نه جبر والله کردا استفزاز دکر جبر و هیرش بی یعنی چه حجات و مبررات نه لازم ترکینه گیرش کی يعني وحتى نهاجي هيريشي تركي تم متوقع لسر هيرميك كردي لا بس عفريني مو وقت هيريش عفريني كده حاجة تود الدون هودجي هيريشي سريك عني وهاويكر يعني اف ميجا سيستمي دولتات ترك للجاموانا يعني تشينا بكرد خبريفا بفي چنا به کرد بفکره به سیاست به میجه به اقل یعنی از تشکی ترا بیجه ماست یعنی ام عفرین ده 2012 دا بشتی هیرش سر عفرین دبی و محاوله خاکرن دروجه که دا 6 هفته عربه گی جکدار هاتن ارتا باجرا جندرسی و هم كل فدره نوفندك خوفاكن بنوفي حزب الدعوة الكردستاني ليه وشغي نصر داعش انه كردي تفخوا كربين دبات الترك جابين وشغي واتن وقتی که کردا قبیل کربا اكيد جندريسي دا ومخلقي جندريسي زانه يعني جشتك دا تم داكاتن كولانا وهم قبيل ناكن وداكابن يعني دولتات قبيل ناكي باجار كي بچوك هرمك وك عفرين دسر شنره و کنه به خب رفا بفه و بخواه پیش خینه آرامی دا چه بفه عفرین دا زانینگه چه بی یعنی شاگرده ما گلچون بری گاه زانینگه لعفرین چه بی داگه چه بین یعنی سازی چه بین بری رفا بریا خسر چه بفه خلقه مای عفرینه اف پارتی ده بین ما به هفر آلی کار بین ما سازی چه کرن چه داگیکر چه محکمه اینه چه مهندسا چه تخترا تندرستیه
يعني برتش تبي ما كرم بري خسارة دمكي تشبه يعني عفرين ببين مناك جا آراميرا لسوريا وروشا آبوری پیش دکات آرامی تدا پیش دکات هر تشتک جبر ویجی یعنی تم برچعبی دم ترکی یعنی تم مبررات نه لازمه خوابید آشکارات دو گوتن یعنی آشکارات ترکیه يعني رجاء والله يقول ام سلاح بوادن وام براجي بوادن وام مريوجي بوادن شو غزنان بوادن لما قبل نذكر يعني ما وقت بارتي ما قبل نذكر ماشي وقت غيري خاكر با نا دست بكي بكي شش حفت فصائل عسكري تشبي كتائب تشبي انه في ازادي تحرير صلاح الدين ما مستعد يعني تقول تركي يعني بيشكيش كل سنة وقت بارتيا لوحدك وبرو سلاح بدو ايش يقولوا؟ نفس سر بارتيا ما يعني ما وانا ديت يعني ما وانا يعني ما ام بيحاسين ود خازي محاولات بركرن فصائل برشيكرن كتائب شيكرن سلاح ددان فراد ددان خل تدريب دكر لما وقت بارتيا وحده ما قبل نكر وما دنو ملادا ما هول دا ما تقول شيء نابه بتركوا خل بده بستني سلاح بفه يعني فا ريباجو ام جان ودل ان برفه رامانه سكري ما قبل نكر لغيري ما قبل لكرن هراجي برن سلاح جبرن تدريب جدبين وكتاب شكرن والبرچافنا نا فشرتي ما مستحيل برسي شخوا بداوي بون برسي تماشاوانا جي بداوي بون اگر گوتنك تي داوي هبه ما مستا فرمو كتي تشج مرد بيجش تماشاوانا رد بيجش ملتي گوتنا داوي عفرين ان بشر جي سوريا يعني بانگا من جي كرده مرا وج كسي بيروار جوالات باريس سوري راجي يعني هبنا دبنين اموالات باريس نه هبنا دبنين ام خباد كنج بو مروفاتيه يعني عفرين بشر جي سوريا عفرين فاناغره يعني عفرين نه دولتك اموا كرد تنه وگرنه عفرين فاناغره الا بآریکاری مگیا به هفدرای يعني ام قد استخوا بهفدن ايرو عفرين لسركانيه سبدا نه غريب كوبانيه به العموده به يعني دبي ام كرد بالتايبات ام لخوا وگرن چه فرد بيه چه پارتی بيه چه يعني فكر بيه يعني ام لخوا وگرن اف پشتی 11 سالا روشا سوریه کریزه سوریه تره باز بيه يعني ما چه دگود ما چه دید اونها چه بي يعني ام وكرد و ام نبن يسيري شعاراتا والله كردستانا مزن ويا في سروق جيان نابه ويا فلان يا فلان رزق حرمتي مجگار انا ام كردنا چاره سری كردي سوريا كردي ما لسوريا تو كردستان سوريا چنابه تو بريارتنه سوريا خراب كن دبي كرد ببي عنوانك وقت داغا ما مجلس وطني ما اوفاكريه سركه عنو ما قلتش اني ام كرد سوريا بفن عنوانك جبال هالوسطا ما يكبي خطابا ما يكبي ام كي تشاو بكن بنوفي كردا ام نبن طرفك بالرجيم يرا يا طرفك جي اوبسيون يرا ام سلاح راكن بسلاح ام وك اخوان مسلمين بكن يعني ما دتش سركه مجلس وطني ده وهوالي مجلس وطني دوستي وزانن ما قلت شنو بهم تم باسكي عسكري شكل لان كردات حركه ما حركات سياسيه نعن فيها شنو به ام بسلاح راكن ام هنبر دولته ام شرع دولته بكن بسلاحه وايدي ديجي دبي ام كرد ام ببن عنوانك يعني ام ببن كتلاك ام بهفدره هالوست يكبه وطن يكبه خطاب يكبه
اینه داوی بشتی 11 سالا دیست هم لخواه وگرن ام به هف را بکن ام بلکه خانه وکن ام تشتی اساسی دنی پیشی خواه یعنی رز حرمتی مفتی کردستانی رانه اونا مرا آلیکار بن نه ببین بشک مشکلات ما اینه شونی مرا مشکلی ما حل کن ببین بشک چه هولیر به چه قندیل به چه سلیمانی به کدت بملا ببین رز حرمت جگیارا هر کسی گور خواه کاری خواه باری خواه گرانه این مجی باری ما کرده سوریه پر گرانه آنجا این لشهباء دعیشه دبن وا کونی دا برفه و این ویلی خواهی العفرین و پر بچاوا دبینن هاوی دبن چادر دعیشه هوا کانه به تقدیر که وضعی خواه نه هرو الفدره الاوروبا رونم ابو ملاوي شعبا هر عفرين روني هوا مستوى در ايلو وره وكانه به هوي اوروبا جار عفرين جبار يعني ام هفدن مزادات سري هفدن هكن وام تشتي خاي سركه ام نكن ابتشوك وابتشوك نكن سركه كردستان مزنه لا انسان سرحه تشتري انسان جي باتره ايرو ام تشوك انا ملاتي خو بپارزن وملاتي العفرينه الكوبوني لديريكه لقامشلو لحلبه للشام وروشا سوريا چارسر نابه گر روشا كرديس چارسر نابه وحتى دولتات ترك سوريا دا عفرين ورساله كاني جريسبي داگر كره تجاري روشا سوريا جي چارسر نابه إنه ملعبان بيش ناس بكن ام في هفدن نابن دبي ام بهاف ربن دستي خو بهافدن ام بلك خانه وكن بريز وبحرمات بهافدرا بدن بستين va حديه va حقد va انتقام va تم تنمرة تدجي منه ام جيب ري هافدنا ام جيب هافدرا ام شو كانوا من شارك خارب ببینن بلکه روزك وره بآشتی و بآزادی وکوی ام بهافدرا جیان بکن چارچوب دولت‌های سوریه را رز حرمت جواگیارا شتر جیما مستب هیویمگو اف دورین منی داگیر کری وگرن به هیوینگو چه کوچ بر هبه جدروا ولاتی خواه او جی وگره تماشاوان هجا خواه بلو خلق عمب داوی بو سپاس جواره به میوان منی رئیسدار پاریزر رشید شعبان اندام پولیتیک بیرو یان پارتیا الوحده رئیس السلاف شتر ما مستب وزور سپاس سپاس شتراجی سلاف شباب صح